салому дуруду бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз. ҳоло ман дар гӯё сентри хуҷанди бостонӣ, дар сентри хуҷанди бостонӣ, дар пеши қаҳвахонаи Бустон ва дар пеши тарабхонаву меҳмонхонаи Бустон ва болотара мо ҳозир ба шумо сухан мекунам. вақте ки дина мо дар такси суворӣ шудем, як наворчае карда будам, намози ҷома буд. мо ҳамин хел таксиро маҷбур кардем рафтем назди ҳамун масҷид рафт, ҳамин давида карда рафтем, уҷе навбай кардем, ҳамин сунатҳоро хондему, вай саршид, хутба саршид. Мо дар ради охирон дар берун будем. вақте ки вай саршид, хутба саршид, мо овози хутбаро уқад намефаҳмидем, ҳамин шидагӣ будем, овози хутба намеомад. Мо дар сани берун будем. тамошобинро эрод гирифтанд ки дар вақти хутба вай карди, сиёмка карди. бародарон бахшиш, ман аку нахо каша нафаҳмам, ман маша медонам ки мумкин нест, ина ки ман маҷбур шудам, вай ҳама вақти соат вай бояд таксисо мерафтам. мо не ки вай гуфтем хатан намозо хондем, ароямо сиёмка кардам, чон ҳар хел гапо гуфтем ки дар вақти хутба сиёмка кардем. бародарони қандон нам овози хутба тамоман намеомад. бародарони қандон як чизи дигар гуфтани ҳастам ки вақте ки мо дар перевал буромадем, перевали анзоб да, вай хотирасам ки масҷиди ҳушёр, ҷомаахони ҳушёрӣ буд, таги анзоб буромадем, унҷа намозо хондем. бародарони қандон вақте ки мо мебуромадем, омадем ба намози аср шид, намози асра бо як масҷиди дигара хондем, не масҷида нахондем астағфирулло. намози асра вақте ки омадан гирифтем, мо дигар наёфтем ягон ҷо ки намоз бихонем. баъд дар лаби роҳ вақте ки қариб аср тазмо мешид, дар лаби роҳ баъд вай кардем, мо хестем, ҷойнамозҳоро гирифтем, барои ки намоз мехондем. барои намозхонӣ мо як ҷойнамоза фуромӯш карда будем, намондем, дикас будем. албатта як хоҳари меҳрубони ман дар бисёр такси даст пеш иштагӣ буд. ҳатто нигоҳ кунед чӣ қадар меҳру муҳаббат нисбат ба ислом, нисбат ба намоз, нисбат ба калонсол ки рӯймоли худша бировард, рӯймоли худша гирифт, гуфт ки ман ҳоҷи бобо бара намоз мехоҳам. чӣ қадар аҳсан ба ин хоҳари бисёр исломӣ мегӯм, чӣ қадар вай мегӯм ки бо шумо эро нагиред, саршалиш кард, вай меҳру муҳаббата гуфтаистам барои шумо. бира намоз табхон под бо лаби гӯ, мо ҳамчи аҳамият метиҳем ки ҳамин духтарак намозша бировард ки бобиҷон рафтан намоз бихон дар болои намоли ман, рӯймоли ман. мисол вуҷуда вайстам, шаҷон вай сартафушон мо яҷон мекунем, намоза мехонем, мо намоза хондем. бародарони қандон хеле чӣ гуфтани ҳастам, шумо под ба лаби гӯр, шумо намоз намехонӣ, нафаҳм хеле ягон камтари суҳбат кунед. бародарони қандон баъде ки вақте ки мо омадем, дар намози шом шуд, вақте ки дар ҳамин хуҷанд мо расидем, ҳамин намозҳои шом шуд, ва мо ба раиси корпоратсияи моҳии тоҷик муҳтарам Абдулҳаким Рабиёв Абдулҳакимро занг задем, гуфтем ки мо омадем, моҳиро гиҷо мегирем, гиҷо барем, чикор кунем ки вай гашта гуфт ки ҳоҷи бобо гуфт ҳамин вақт нест, дуруни овулои буромадан вай кардам, иҷода шароит нест, гасиса бирем. вай гуфтем нахо раиси корпоратсияи моҳии Тоҷикистон, ту нахо чӣ хеле дар дуруни об худат медуро кор мекунӣ, ту чӣ хеле ҳам коргар, ҳам раис, ҳамаш яҷои шумо. ҳар хулоса камтар вай кем дар гостиница мо хоб кардем, аз ҳисоби гостиница бо камтар гап мезанам. вақте ки гостиница дур омадем, як бародар гостиницаи Бустон, ҳам гостиница тарабхонаи Бустон, дар уҷа гостиницаи Эҳсон буда, меҳмонхонаи Эҳсон буда, гуфтанд ки не, Бустон беҳтарин ҷой, биё иҷа бирем, одами мусафир хел мерем. омадем гостиницаи Бустон. вақте ки омадем дар ҳамин дур омадан забон, як ҷавон ҷада, як мард гуфт ки мо ҳамҷа меҳмонем, мо меҳмон ай ваҳда дар душанбе омадагӣ меҳмон омадем, меҳмонхона мо ҳамеша мо кунем ҳамиҷа як бароҳат як ҷо ҳаста. баъд касе ки нигоҳ карда гуфт ки 800 сима гуфт ҷо вай намешавад, гуфт 800 сима шумо да гуфт инҷа да гуфт ин нош намешавад, ин номроша нагирифт ки чанд пула инҷош намешавад, шумо да гуфт меҳмонхонаи 150 сима, ду кас 300 сима. баъд гуфтем хеле хуб, ин мардуми хуҷанд хеле меҳмонҳоро меҳмоннавозӣ мекардиянд, хеле меҳру муҳаббат доштиянд. дар 150 сим метиҳем, муҷи хоб мекунем. тамом. дигар ягон
همه پول برآوردیم ما بودیم گفتیم نخورید همه پول بوده این میمخونه ارزونکاش هم پول بوده قیمتاش هم پول بوده میمخونه همین فقط برای همین ما بودن یا 150 تومان خیلی میشود برای همین خاطر رسان کردیم که بعد شب گشته اومدم میمخونه بسیار خوب با درجه عالیش میمخونه بعد اومدم بعد که نیافتم که من کمتر صحبت کردم با برادر کمتر صحبت کردم او برادر نیافتمش که کی بود بعد یا دختره که دیگه بس سلام علیک کردیم بعد همشهر دیگه ما میگه خیلی کار میکنیم ولی گفتم خیلی شد اخی همین مهمونخانه ما اومدیم ویدیو شد نشد کی بود که بای رفت که گرفتن وقتی ما گرفتن اما اسلوبی هست بعد گفتم که همین مهمونخانه شما 800 تومان چی کل مهمونخانه باید چند پول بود 50 تومان 100 تومان هم که دور واقعا مهمونخانه است گفتم چون مرا که اما 800 تومان هم تمام 50 تومان هم تمام یا 150 تومان شما گفتم چه خیلی شوخی کردن نکنه گفتم که همین خیلی نباشه مهمونخانه 800 تومان داد مهمونخانه 800 تومان را شکل وجود یکم جو خوبه یکم رستوران وری یکم نخل کباب و گوشت بیرون نمیخری چیکار میکنیم وجود رستوران که 800 تومان چیزا مهمونخانه 800 تومان گفتم نه چی فقط دیزاین است دیزاین خاک دیزاین نمیشه بعد خلاصه خیلی صحبت کردیم با رفتم بالا بعد نماز خفتن خواندن داد نماز خفتن خواندن داد تو بالا میگفت بعد برای نماز گفت نمیمو کو نماز خفتن خواندن داد چیشید قبله را نمیوه تاریک هوا عالی قبله را نمیوه اون برادر میگه که قبله است نه من میگم افتوبر است قبله است نه میگه مهمونخانه یکم کم بودیش نه گرم همه عالی نکی سمت قبله موندگی نیست در مهمونخانه که نماز بخونه پیرانی کار پیرانی روزگار دیده پیران پاش بالا بگو و بعد نماز بخونه شما میگه که خود بالا بگو نماز بخونه برای نماز گفته هستم شما که ما هم قبله خیلی بحثوشید با اومدیم بعد توکل به خدا خواندیم کیسی خواندیم مهمانخانه شما در یک گام تا مثلا قبله میمونده صبح میشه که ما میره شب داریم قبله کمون سر اون استراتژی یکم چی همه جون نماز است او جوش خنک است جای تورات است همه پلاتنس است همه یکم کم بود فقط همه قبله بوده چون کمتر ندونستیم خیلی خونده و در دین میبینی سوم معلوم باید بشه که کدوم سری که نیت کنی بخونی خب برادران خواندم چی گفتنی هستم به نهایت خوب به نهایت مهمونخانه خوب تو چیزا ما کمتر از زمینشان دادم یکی درباره نرخ نوا یکی درباره هوا خیلی مثلا به نظر میگیریم رشته سخن رو دراز نمیکنم حاضر ما که با میری پیش عبدالحکیم رئیس کارپوراسیون محیط تاجیک کی کنه کو بینم وجود بود چخل موهیو بود چیگا بود چیکار ما البته ای وحدت اومدم ادرو قشلاق اومدم ادرو زمین اومدم علاوه کانال اومدم ادرو لوی چال اومدم خیلی دکه چی تا پیشواز بگیرن مهمون رو چیکار مهمون رو وای میکنن خیلی بود چی بوستان بود ما رفتیم خودم عبد نه همه خشوع کردیم ما وای کردیم یک آخر گفتم که یک کیلو شکر یا تکنون بیار ای بولوش تو بتیم بخوریم که کم ترک شما سر شود او خاطر کم زیادتر برداشتن در کار بالای میزو جلو خدا نگهبانتون باشه برادران خانده من اینجا یک مجسمه اصلی سودگی یک برادری من یک نبیره قندی من دوم وای میکنه ای چی راستی زنگ بزنم چقدر مهر و محبت داره نسبت من چقدر وای میکنه وای چوانداز بانام نورعلی چوانداز احمدانی نورعلی چوانداز خدا زنده و سربلند باشی من هم فرصتی غنیمت یافتم سلام تو را با تمام کلی مهاجرا و مسافرا و کلی مردم سربلند تاجیکستان کلی چواندازا و مخلصان اصل سلامی گرمشون تو را رساندم با سلام می‌خوام به همه اسبازا بزکشا شهرمردان وطن که چقدر درباره این گپا سخنان بسیار گفتن می‌کنه ما با شما سلام می‌رسونم این یک جانوری هست که این را باید ما احترام بکنیم چقدر در مورد سپورت چقدر بزکشی چقدر هوسمندا خدا نگهبانتون شهران وطن با ما باشید با کانال بابیش باشید با صحبت را دوام می‌دیم زنده و سربلند و آبروان باشید تاجیکستان عزیز با پیش